Učimo se Burmese. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Baguette. Krožnik. Salo. Skleda. Kva. Skodelica. Makwa. Lonček. Pankwa. Kozarec. Kwa aukan banga. Krožniček. Kayin. Vilice. So. Žlica. Lepeyi so. Čajna žlička. Sabueso. Jedilna žlica. Da. Naš. Tobata. Nož za maslo. Du. Jedilne palčke. Letoboa. Prtiček. Baguette aukan. Podstavek za krožnik. Sabueki. Prt. U. Lonec. Te u. Ponev. Jore u. Ponev za cvrtje. Lakai u. Kozica. Apo. Pokroka. Jinui u. Kotliček. Lepeyi u. Čajnik. Jigaya. Vrč. Pa. Pladenj. Himbagalo. Servirna skleda. Hinkaso. Servirna žlica. Cindy do. Deska za rezanje. Akongwa kiriya. Lupilec. Chite. Strgalnik. Muida. Žlica. Jauma. Lopatika. Hinchuzo. Zajemalka. Nje. Klešče. Tajnakwa. Merilna skodelica.
တိုင်းတာစွန်း Merilna žlica. ရေစစ်စကား Cedilo. စကား Sito. မုတ်ဖုတ်ပန်း Pekač. မုတ်ဖုတ်ပန်ကန် Posoda za peko. ငွေစလုံး Skleda za mešanje. မုတ်လိမ့်နံ Valjar. အိုးဘူးကင်လက်အိတ် Kuhinjska rokavica. ဧပရွန် Predpasnik. မီးဖို့ချောင်သုံးဖို့ဝါ Kuhinjska krpa. စားဘူး Solnica. ငရုတ်ကောင်းမှု Poprovnik. ဖန်မှု Kozarec za vlaganje. ဘူးဖောက်တယ် Odpirač za konzerve. ပလင်းဖောက်တယ် Odpirač za steklenice. ညက် လက်ဖက်ရည်စွန်း ငရုတ်ကောင်းမှု Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.